makaburi, haiko tu ya wandugu, haiko tu ya wanani wa jirani fulani, hapana, ni kwa watu wote. Ndio maana tutakia kulima humu kufaitoshe ile pori kwa gisi tupate fasi yake kuzika wa ndugu zetu. Na ile mawazo tena unasema mlikuwa naifanya wakati ya zamani, kitu gani tena basukuma zaidi tena kuanza ile mawazo? Tuliona ile wakati tupone ile wazo kufatana tena, tunaona pori tena inaongezeka, inapanda juu sana. Maana bibaisha tuelezea bata kilibulu alituambia bimbulu bisha kuomba ile nakula mbuzi, makuku vitu vile. Ndio maana si Nyamyanda kajituma kwa kisi bote walikia kuzika hapa, tukajituma tukia sisi tulime tusafishe makaburi kwenye tunapasha kuenda kudepozea wafu. Na hivi mimi naona hapa ni quartier Nyamyanda avenue, tunaona ni avenue kiasi iko represente na avenue yake na avenue na wewe nikutie. Sijue pia kama kuna programu fulani ambayo mnatoa itaweza kuendelea au tu ninyi tu mlikuja leo na binisha? Hapana, na iko tu sisi wawili. Kuko wa nani wa Ambushir wa Musuma ndio kufika, kuko wa Goma alifika na wa Alliance na chef d'avenue balifika, na tuko nabo pamoja hapa, tuko nabo ba chef de cellule, tuko nabo na wa chef d'avenue adjoint alishaenda, sio wote tulikuwa hapa. Na iko tu atishia semaine prochaine hii samedi takuya hapa. En tout cas, tutakia tutarenforcer. Haitakuwa tu kidogo tunaona, na tutakuwa wengi sana. Na sijui basi chef d'avenue wa Kivu nilikwambia anaweza kuwa na ujumbe gani kwa baadhi ya makate ya Nyamyanda na particular kwa tunasema hii ni uamsho ya kazi tulikuwa nafanya mbele, ndio tunaamsha tena mu quartier Salongo. Iko ni devoir ya kila mkaaji. Alors, tuna hii makaburi na tusaidia chez boti. Tunaona leo ni 5 avenues. En réalité, 10 avenues ilikuwa invité ifike huko. Mais tunaona ni 5 avenues ndio ilifika na ba chef d'avenue hapo tulibaona na population walituma. Alors tungelomba juma kesho. Bale ba chef d'avenue wengine baambwate pa yetu. Ni usafi ya chez boti na hii makaburi ni inatufalia chez boti. Parce que tangu tukatalia leo tusizikake tena huku jua tufanyike usafi. Peut-être tungesikia vibaya. Alors tujikaze juma kesho ile maveni zingine zilikuwa represente tukuye shewe tufanye kazi na tutie usafi kwa makaburi yetu. Tunaambia population ya Nyamyanda tu prendre courage na tuingize tena akili ya Salongo mkichwa yetu, tuitie tena ile akili ya Salongo mkichwa yetu juu ya kufanya usafi mwingine yetu. Haitaishia kwa makaburi tu, itatoka kwa makaburi tuenda mu maveni namo. Tunapangilia semene fulani batu ya quartier banaenda mu avenue fulani kufanya usafi. Ile ndio initiative zetu tuko nazo juu ya kutia usafi mwingine yetu. Na mimi naona mko napana majeton kwa wale ambao waliweza kufika, inamaanisha nini? Donc ilikuwa initiative tulisema tungali tupime kwanza quartier ikainstaurer système ya majeton. Alors balipana jeton tano mkila avenue juu tufanye essai kwanza. Alors hapa kwenye tunatumika, donc mtu mwalikuya il faut présenter les jetons yake kwa chef d'avenue a consigner pale kama le mtu alifika. Alors tutenda pana rapport sasa kwa quartier itaiwa betafanya sasa bale benye balipewa ma jetons na bakufika parce que tulipasha kuwa au moins 50 personnes. Mais tukiangalia mzuri tulikuwa ni 30 plus les chefs d'avenue. Alors quartier ndio itaiwa vingine ya kufanya kwa wale watu wenye balizala usalongo yenye iko devoir ya kila mkaaji. Nakushukuru. Asante. Amsema kama mnanira motivation